U okviru drugog kola fudbalere Šumadije očekuje derbi na domaćem terenu. Dočekujete ekipu Karađorđa iz Topole. Da li ste spremni? Pa moram da kažem da imamo nekih kadrovskih problema što se tiče sastava tima za utakmicu sa Karađorđem. Imamo problema prvo sa kartonima gde nam nekoliko igrača imaju parne žute kartone, od toga Spasis Milan neće imati prava da igra. Pavlović Dragan ima prava biranja i Milojević Milan takođe ima prava biranja. Takođe imamo problem i sa povređenim igračima. Cvetković Dragan je već povređen 2 nedelje i verovatno je pitanje da će biti u sastavu i za ovu utakmicu. Desio se jedan isto peh sa Matićem koji se povredio na treningu. Pokušavamo sve da osposobimo njega za tu utakmicu. Nadam se da će biti spreman za utakmicu sa Karađorđem iz Topole. Da li do subote sve može da bude spremno? Pa imamo i problema i sa terenom. Ovdje je opšte poznato kad su ove kiše, ovo vreme, da je teren dosta pod vodom. Imamo problem sad sa jednom stranom terena koja je totalno neupotrebljiva za igru. I uradili smo sve da tu utakmicu pomerimo, međutim gostujuća ekipa nije se složila sa time i verovatno ćemo utakmicu igrati u subotu u standardnom terminu. Početak drugog dela sezone počeo je gubitkom, izgubili ste u Požegi 1:0. Jeste, doživjeli smo taj poraz, desilo se da smo gotovo iz jedne šanse primili gol. Moram da kažem, bez obzira na poraz, da je ekipa nadolazi u formi, da smo mi u toku cele utakmice bili bolja ekipa od Sloge. Međutim, nismo iskoristili neke naše prilike i desilo se da smo utakmicu izgubili i čestitam ekipi Sloge iz Požege i nadam se da ćemo već u drugom kolu protiv ekipe Karađorđa vratiti samopouzdanje i napraviti dobar rezultat. Šta vas očekuje do kraja sezone, posle derbija? Pa očekuje nas gostovanje u Mihajlovcu, također očekuje nas jedna teška utakmica i tamo. Nama je prioritet utakmica kući protiv Šumadije iz Kragujevca. Isto očekujemo tu također tešku utakmicu. Imamo i jedno vanredno kolo protiv Sloge iz Kraljeva ovde i posle toga gostujemo ekipi Zvižda iz Kučeva gde se nadamo da ćemo ući do te utakmice jednu seriju dobrih rezultata. I za televiziju Sunce za kraj Nebojša Ješić da nam kaže procene i rezultati na kom mestu će fudbalski klub Šumadije završiti ovu sezonu. Pa ja moram da kažem da je možda i rano za neke sada procene. U suštini mi smo imali zadatak jedan ovde od ljudi koji vode klub i od ljudi koji finansiraju klub, ljudi iz opštine, da se Šumadija ove godine ne bori za opstanak. Mi smo to i uradili u prvom delu sezone i više od očekivanog. Samim plasmanom na 4. mesto i sa 24 boda malo ko je očekivao tako nešto. Ja se nadam da ćemo mi tu do kraja sezone i ostati u vrhu gde Šumadiji po tradiciji pripada mesto. Ne samo u ovom rangu, nego u rangu i više, ali trenutno smo ovde gde jesmo i očekujem da Šumadija i ovu polusezonu i narednih sezona beleži dobre rezultate.